Pudini tfalu pożi, ministru ieħor li kompla jaffiġa, tajbin biss biex jippuppaw sidrhom. Dawn huma biss ftit mir-ruxmata kummenti li ddominaw il-medja soċjali fl-aħħar sigħat wara li x-xarabank li kienu fuq għat-tim tan-nisa ta' Manchester United spiċċat maqbuda f'ħofra, dan kif parti minn triq fraħal ġdid sfrondat bil-konsegwenza li r-rota inqabdet fil-ħofra u x-xarabank ġiet kważi teleb fuq ġenb minnhom. Dan kollu seħħ il-ġimgħa tard wara nofsinhar ftit tal-ħin biss qabel it-tim tan-nisa ta' Manchester United kellu partita f'Kordin kontra t-tim ta' Birkirkara. Bil-medja Ingliża tirrapporta bi prominenza dan l-inċident illi nbidel f'riklam mhux daqstant sabiħa l-Malta u l-livell tat-toroq tagħna. Fir-ritratti li bdew jiċċirkolaw tidher biċ-ċar waħda mir-roti tax-xarabank li spiċċat midfuna fil-ħofra. Ħadd ma weġġa f'dan l-inċident iżda l-medja soċjali u l-gazzetti online fl-Ingilterra kienu mixawla b'din l-istorja, rapportata fost l-oħrajn f'The Sun u fid-Daily Star. Bosta rrimarkaw kif il-Ministru Clayton Bartolo diġà nefaq miljuni mit-taxxi tagħna fuq dan id-deal ma' Manchester United u li dan huwa r-riklam li spiċċa pajjiżna, xarabank imweħla f'ħofra. Il-partita ta' ħbiberija xorta rnexxilha tibda fil-ħin bit-tim Ingliż jirbaħ 10-0, dan it-tim kien jinkludu wħud mill-istilel li trionfaw fil-finali tal-Euro 2022 tan-nisa is-sajf li għadda. Fosthom Alessia Russo u l-goalkeeper Mary Earps. Wara l-logħba komplet il-kritika l Clayton Bartolo illi der f'ritratt b'ġakketta tat-tim barrani u mhux tat-tim Karkaris, dan meta hu Ministru illi kkontesta fuq id-distrett ta' Birkirkara. Dan ir-ritratt ukoll ġibet ruxmata kummenti ta' kritika lejn il-Ministru b'uħud jgħidu illi din kienet mossa tal-mistħija u oħrajn saħansitra rrimarkaw illi biex Roberta Bella poġġa lilu bħala Ministru vera m'hemmx minn fejn tażel.